Sane mangkin jagi cerita yang didiang parine ring puri Indrapasti. Katrita rares dawuh punika Ida Dewi Kunti inggih punika ibun Sang Panci Pandawa. Dawuh punika Ida Dewi Kunti sareng wogane Sang Panca Pandawa sedeng mawawasan. Untuk jeneng Sang Pandawa ibu mireng sawat-sawat tangis anung. Tangis atmo raresane pirang ibu tusing jadelen atman biang dewa Ida Dewi Maria. Besik tangis atmu ane pirang ibu atman ading jenenge Ida Sang Pandunga. Atman aji mewah biang dewone nangis pirang ibu Ida maka kalih kelebok dari Sri Kawahya. Ane jani bungi
deh teken cening ngajak mekerja lautang yang cening mereka rara ibu lan aja di dewane lautang pendak tuntun atman aji lan biang idewo apa senu pinake kesengsaraan sapu puderares ide dewe kunti mawa cana sapu nikeraris sang darmo wangsa ngaturang aku ibu kesaktiane jantan pisan neraka punika genahnya nedoh saking titiang sane mangkin sahase mamuruk jagi luhur ke neraka jatuh sewarasa durung berapi Diastuja satu warsa nyen suwene sampunang sumandang saya didiang jagi mereka janten nenten prosedur rauh diriku Negararesane mawena tidio anggerine nunas agung pangampura majeng ringangane bunga nentan nyere tidak ibu ampura yang tidiang ibu tidiang tan presido ngiringang minakadi titah ibu jagi menaat man aji lan ibun tidiang Arjuna matur nimba
Sang Arjuna nimbal maturing ibu ya naga dari jadi beda gade ibu mau daging bawas belin dijangi neraka punika seripet pisan ya neman rawo kaderiaka jatuh sepada Praditi tiang memuruk mereka jantan pisan tiang daging emasin pada sang abimo arare wawa sapunika rari sang bimo gelis mawa candel waduh kebeli lan nonyo hadiah udah beli sang Dharma Wangsa sang Arjuna Nakula lan Aden Tidyang Sahadewa yen kene te unduke benah ne edengang ne jane sapu nabi antuk pemarginyane wakte yang lalu ane jani lan cinayang kengken jebak dan beli lan adi marep tekening yang leluhur kemudian ngonya saling adena sake waluane jani kemudian ajak onyo saling dina kusing ade bani majalah aku jani newe kemana aji biar nah yang gitu depan si aku lakar mendak itu maka kalih ring deraku wow
sapunika raris baos Sang Bima jagi lunga ngeraga irika ring neraga. Dharma wangsa ngucapare raris ida Sang Dharma wangsa medalang wacana ring aring idene Sang Bima. Yani dewa jage mereka kudu adi Sang Bima yen adi sane mangkin jagi lunga ke neraka. dia ngacara manukto sampun angin adi ngeraga lunga ke neraka beli jagi nukduk pemargin dewan. karene mador sianarangan Buah-buah sapunika bawa Sang Dharma wangsa rare Sang Arjuna Sang Nakula lan Sahadewa sinarengan madu. tiang ere sarang bolie hidup padang Inge beli Sang Bima ditiang daler ngiringang sapa margin beline ya diastun padem ditiang mangga sarang nyarengin pemargin beline. Risampune sapunika raris ida Sang Bima digelis nunggalang minakati sabda bayu lan ibu Anggo ageng nyucuk abari unika sane mawinan angan Sang Bima pramangkin ageng nyucuk langit mawacana sadeng ngelur raris sabda ida Sang Bima ngelur ida mawacana galang jani mocelo
Nah ane jani enggalian yen macelep megejang di awak syaku Darmo wangsa dia mata ibu dia dua beli Dharma Wangsa irigi di peninggalan siaku ne melingit ibu di papan siaku ane mengenasan matung di atit aku Arjuna sapunika taler adi sang Arjuna diriki di aden siaku ne adi ngoyong adik kembar maring mati adi kembar sang Nakula lan Sadewa iriki melingit di bade siaku kiwa lan dengan ngiring tita raga mewah raini dene nenten purun tulak sami raris ngiring yang titah itu sang bimu sami menganut suang lingge raris sami ngeranjing ring anggan sang bimo melingi raris ring genahe suang-suang sang bimo raris lumaku ring sampune jangkep sebetone ngeranjing maka sami raris ida sang bimo memanggi nyujur neraka bareng awang ring ambar dan posangkan raris sampai mau melesak ring ambarane mibur ngawang-ngawang raris tegal ponang sarane ketujuh katrito sane mangkin sampun raris rauh ring tegal penang sarang Rika kenapa anmo ring tegal penang sarane punika kebaos pinaka genah paruat mandu mamu pone buat kami ring tegal penang sarane punika genah atmone matunggal sang bima nyala
sing tegal penang sarang rare sang bimo mosasarang Atma ibu miwah aji dan kepanggil diri rare sering tegal penang sarang sang bimo temanggih atman aji mewah tiang ini rare siang surat merawat ringkanya kane punika rares rawuh ide sang hyang suratmu atmo ulin ijat iba atmo selam dengas ibu atmo uling dija ngudiang ibu tekemai biapa nyawe ane tu sengatmu aku rare sang bimo nyawes betaru si aku tu sing jaanmu ada nasi aku sang bima abang betaru nawa si aku madan sang bimo ngale atma ibu aji Tuak siaku rawiriki lagar ngalih atman aji lan biang siaku